استودیو رادیو رباز اف ام گهدار و شپینرن مهجال هر دری روز باش از علی عمرم از گرکنو جنوچه جوار پیشکش بگم دست پیکده فرمو گرنگترین سرنوچه ده هفدیتنا كده مسرور برزاني لقال فرماندار گشتي تيما هافبشا اوبراسيون تايبت لعراق وسوريا ميكانيزما تشوانيا كريزيو يكمونا هيزن كردي روجاوايا كردستان غوتو بيشكرن لباجار قامشلو دوريين رژیم ولاتيان رادوستينن وبشويه كي نخوش لسر ناسنامه وان دسكنن واستنگيان جي دردخن لباجار هاكن يا المانيا رخصنا لبنيا ناف دولتي امنستي ايرو چالاكي كيش بو روانديو گرتين سوري زندان رژیم اسد و پيددا لدردخه وزیر درو روسیه رادگینا که ولاتی ویلی ادلیب دی کریدور المرووی بو هر کسی بخوازه جد درکه چه بکه روش باش مسرور بارزانی شورمند انجمن آسایش هرم کردستان و جنرال پاتریک روبرتسون فرماندار گشتی تیم هافبشا اپراسیون تایبت لعراق و سوریه مکانیزما چوانیا کریزیو یکمونا هیزن کردی روجاوای کردستان گوتو بیش کرن شورمند انجمن آسایش هرم کردستان الگل فرماندار گشتی تیم هافبشا اپراسیون تایبت لعراق و سوریه جویا گوتو بیجه لسر چوانیا یک کریزی و یکمونا هیزن کردی لروجاوای کردستان کرن هیوادارین بەرەو پێشتر بڕۆن ئێمە چەندین دیدار و گفتوگۆمان کردووە چەندین شاندی هەردوو لاش ده هەفتیتنەکەدا مەسرور بارزانی شێوەرمەندی ئەنجومەنە ئاسایشە هەرێما کوردستانە و جەنەرال پاتریک ڕۆبەرتسۆن فەرمانداری گشتیە تیمە هەفبەشە ئۆپەراسیۆنên تایبەت لە عێراق و سووریێ پێشهاتەیەن سیاسی و لەشکریەن ناوچەیە بە گشتی و قوناغێن شەڕێ دژی تیرۆریستان گوتوبێشکردن ده هەفتیتنەدا لەگەڵ ڕاوێژکاری ئەنجومەنە ئاسایشە هەرێما کوردستانە جەنەرال پاتریک ڕۆبەرتسۆن بەحسە داوین قوناغا شەڕ لە ڕۆژهەڵاتی سووریە و هەوڵێن دەرکردنا تیرۆریستان کرد هەردوو ئالیان داوین پێشهاتەیەن دیبلۆماسیەن ئەمریکا بە شەڕێ سووریێ بە گرنگ پەسەندکردن هەردێ جوینەدا مەسرور بارزانی ڕاوێژکاری ئەنجومەنە ئاسایشە هەرێما کوردستانی و جەنەرال پاتریک ڕۆبەرتسۆن مێژارە میکانیزما چاوەنیایە کرێزی و یەکبوونە هێزên کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی خستنە بەر بەحس و گوتوبێژیە هەفتەمێک و مژارە کرێزی و یەکبوونە هێزên کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی هاتە بەحسکردن شاندەکە فەرەنسی و شاندەکە ئەمریکی بە جۆدا سەردانا نویزگەهان و نەرێن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە داهەپەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزیۆنە سووریەدا لە تورکیەکردن و چەندین مژارên girêdayî bi rewşanha û pêşerojê we gotûbêjkirin lê em dibêjin bêkrêzî û berxwedanê ew zû mezorê wê nemîne ده لدوانك تايبت ده عبدالباسط حموج أركير راقهاند كونو نرى أمريكي قوتية حتى أمريكا لروشالات چمه فراتي بميني رجيم أسد درباسي وين أبچه نابو أمريكا سياستك نوه لروشالات چمه فراتي پيرو بكي هاروها عبدالباسط حمو بحثا وچنده کرکو وگره لشکرین روش بوی روشاوای کردستان ده جوین الگل نو نرى أمريكا آتا قوتو بشكرن لباجار قامشلو دوريين رژیم ولاتيان رادوستينن و بشويه كي نخوش لسر ناسنامه وان دسكنن واستنگيان جي دردخن جدرك تايبات باجار قامشلو روجاوای كردستان جباز نيوز را اشكره كر كو دورين رژیم اسد لسر هر دوره بندن تاخا طيو گركا زوري انگو دوارا زوري ولاتيان رادوستينن بشويه كي نخوش لسر ناسنامه وان دسكنن پرسه به سروبرج خلکه دکن و استنگيان جي دردخن هر دمو دمکه هزن رژیمه چکدارن خوا لباجر بلاف دکن و ریباندان لجهه کو دخوازن دینن و جوانان جبو لشکریا خویا نچار و لشکریا یدک دگرن لألمانيا هي خصنا لبورينا ناف دولتي امنستي بريارة چالاكي كيش بو روانديو گرتين سوري زندان رژیم اسد و پیده ایرو لدار بخا تیدا دیوینه همی گرتیان د پیشنگه گیدا لناوا باجر ورن پیشکش کرن داگو باندوره لرایا گشتیا ناف دولتی و رخصنن ماف مروان بکاو هیویل سرهنه کو ببا فشارک ناف دولتی جبو سر بس بردانا همی گرتیان لألمانيا يري خصنا لبورينا ناف دولتي أمنستي دي چالاكيه كيش بو روانديو گرتين سوري دزندان رژیم اسد و پیده لدار بخا تیدا دیوینه همی گرتیان دناو وانده وینین هردو سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بهزاد دورسان و عبدالرحمن آپو همی کادرو سرکردو آلی گرین انجمانا اجتماعی کرد لسوریه ین گرتی و بنچافکری دی پیشانگه گیده دیل سر پاسار خصنا لیبورینا ناف دولتی ورندالغاندن و لناوا باجر و بشداریه که جماوری جوالاتین آلمان برپرس مافدار و چالکوانین درخصنین مافی مرووی ده کار دکن هروها بشداریا ولاتین سوریه ین نشتجی آلمانیا ورن پیشکش کرن.
شپال ابراهیم چالاکوان کرد و برپرسی اوفیسا سوریه یارخستنا لبورینا نافدولتی امنستی کو بخوانشتجی آلمانیایه لسر و پلا خواه تایبت فیسبوک راگهاند گوری خستنا لبورینا نافدولتی امنستی دی چالاکیه جبور رفاندیو گرتین سوری زندان رژیم اسد و پیده ده لجهدایا البر فیلدر یا القادا باجاره هاگن یه آلمانیای جدم جبیر نه صبح تا 6 ایواری روژا شمیع بی 15 مهیل داربخه ابراهیم دخواست جهمی مالبات و خودان رفاندی و گرتیان کر کو بجداریه دوی چالاکیه دبکن داکوش کسایتن آلمان ینکو گوهپیدانی وی چالاکیه دکن روشا گرتن آنگو رفاندنا خودیان خواه و گوهزن و بلگه بکن هروها ابراهیم بانگ لمدیکاران کر کو برولا خواه رابن و وی چالاکیه و گوهزن و بلاف کرن چالاکوان کرد یه چالاک دواره مافی مرو و گرتیان ده شپال ابراهیم سربار کرد و گوت کو دوی چالاکیه ده وینین همی گرتیان زندان رژیم ده و آلین شر لسوریه هن ولاتین دن ین کو مافی مرووان بن پیدکن ده پیشکش بکن و ده پاسکار خصنا لیبورنا نافدولتی امنستی بویه که ورب کر آنین هر درباره چالاکیه ابراهیم دروپلا خواه فیسبوکه ده بلاف کرد کو وقت کسبونکی کو رژیم سوریه هنجی دگرتنا چالاکوان و مدیکاران ده بردوامه و نه روزنامه‌وان عمر کالو کارمند روداویجی دی وره پیشکش کرن اجسپیکا شورشا سوریه و تانها پیده بصدان چالاکوان و سیاستمدارین کرد بنچاو رواندنه بیکو تگونه و توانین وان هبن تنه تومتین وان سیاسینه او جیج برکو نل گور سیاستو نرینین پیدنه چالاکین وی آوائی دیرولک اکتیو لباری خستنین مرووی نافدولتی دی بکن توانین رژیم و پیده اشکر بکن داکو ببا سدن بو فشارکا نافدولتی بو توان کرنا رژیم و پیده هروها بو آزاد کرنا وان گرتی و رواندیان وزیر دروی روسیه را گهاند که ولاتی ویلی ادلبه دی کریدور المرووی بو هر کسی بخوازه جه درکوه چه بکن وزیر دروی روسیه سرگی لاوروف دو گوتاره که ده لجوینک روسی آلمانی لبرلینه ده دو گوت که جبو برجواندین سویلان ده ادلبه دا کوزیان نگهنوان روسیا دی کریدور المرووی چه بکه بو هر کسی که بخوازه جه درکوه لاوروف سربار کرد که روسیا پرسگریکا سویلان دانیا بر چاوه خو لوی پرسگریکه بزانبون کردکه لوران ها دست به آمده کرنا کریدور المرووی دکه دا کوزیان نگهوان سویلان بردف که سروکماری ترکیه ابراهیم کالن راگهاند که چارەسەریya سیاسی ji bo Idlibê guncawa neku çareya leşkerî. İbrahim Kalin piştî civîna li gel çend rayedarên Almanî, Fransî û Rûsî li İstanbulê li bersiva pirsên rojnamevanan got ku çareya hevbeş a piraniya aliyan ji bo Idlibê û herêmî çareseriya siyasî ye. Kalin amaja bi pêleka nû ya koçberan kir û awayekî nerasterast welatên Ewropayê ji pêla koçberiyên agahdar kir. Got ku eger ew operasyon bi ser Idlibê de bê kirin, dê encamên wê ne tenê li ser Tirkiye bin. Serbarî ku Tirkiye çaveriya parastina rewşan ha ya Idlibê dike. Godar û şûpînerên me hêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin, dubare em ê ser nûçeyan bênebîra we. Di hevdîtinekê de Mesrûr Barzanî li gel fermandarê giştiyê tîma hevbeşa operasyonên taybet li Iraq û Sûriyê mekanizma çawaniya yekrêzî û yekbûna hêzên Kurdî Rojavaya Kurdistanê got û bêşkirin. Li bajarê Qamişlo dewriyeyên rejimê welatiyan radwestînin û bi şêweyekî nexweş li ser nasnameyên wan disekinin astengiyan jî derdixin. Li bajarê Haken yê Almanyayê rêxistina lêbûrîna navdewletî Amnesty îro çalakiyekê ji bo revandî û girtiyên Sûrî zindanên rejima Esed û PD de li derdixe. Nûçeyên me bi dawî hatin her şad û bextewar bin.